mangasathi usibeke nje uthole nini uthi ke mhlawumbe uphila nesifo? Ngo-1997 ngokuphapha ngihamba ngo-test athiwa phela kuyatest hayi-ke kwakhona u-athikhi minister lapha phezulu uyawukhumbula le phezulu station ungakabi semsunduzi ngifike ngithi hayi ngifuna ukuzozazi hayi bangichofe hayi kwakusalindwa-ke o-3 months no-6 months lo ngibuyela kuthiwa hayi umuntu ozokusiza akekho kuyena ozokutshela ama-results akho hayi-ke ngelanga eze ngimtholeke mayifika shithi hayi-ke ama-results akho-ke aphume e-positive kanjani manje? Hayibo, anginalutho nje emzimbeni wami. Didekile ama-results. Yebo. Wathanjalo-ke impela ama-results akho usuphila negciwane. So wasekulule kufanele ngihambe ngesibhedlela eYideni ngiyoqala khona ukuthi ngicilongwe khona. Yebo. Hayi ngifike nakhona ngiqale phansi ngingabe umuntu osetshela ukuthi unagciwane ngitest. Libuye futhi li-positive. Hey. Leto zinamanga leli gciwane leli ngempela babuka banegciwane labalala phansi banjani hayibo mina futhi ngibuhleke ngalezo ikhathi ngingafisho ukudate kodwa namanje usababa usho kanje absolutely ngangafisho ukudate ngaleso sikhathi so hayi ngingene ehlelweni esibhedlela eYideni so amaphilisi imishanguzo ayingekho sasinika iBatrip neBiko njalo sihambe sifike sithole yona sihambe siyoyiphuza ngisafihlile nale phepha eliseni ngiyi-HIV positive ngilifake ngaphansi kwacarpet ekamereni lami kwacarpet ngibekile ngilidonsa ngilibuthi iqinisa bangala positive njani so sidle le Batrip bese sesihlangana nabanye besidla nabo lesidla nabo lapha singeke bafethe ibukhulu ndaba nasemakhaya eshokeki siqale sihlanganele la ngase station khona indawo yenza ubuhlalo seyikhohle ngamahlangane lapho sicela ukuhlangana sixoxe sihlanganele senze sibusa support group kanti sohlangana umlungu wase university eKZN uMzwandile umlungu wathi uMzwandile nganingi nganirentela ioffice ukuthi nihlale nikhuleke sathola office ka number 50 kulo market sasebenzela khona akangawona ukuthi sihlale nje sipheke sihlale imali yokudla asinike namzwandile sipheke ukudla sidle siye emakhaya sikhale la emakhaya ufika usuthula kwenzekile lutho yesabalala udaba lethu ngoba ngisho umphathiswa kwakusa ubaba udokotela uMkhisi wangenelela uMkhisi wazivakashela ufika wasibona wayesamncane ke